mapiyo ne jogo mawuodo midhiero e pacho kae. Ka wadhi nyime wayudo ni ka odong' mana ndalo manok kende to sikunde iyawo. Somo e sikunde 8 mayudore Busia, kaunti ma Busia ok bi dhi nyime e yorno makare bang' koth ketho classes ka moko kuom sikunde to onimo e oula. Mohewo jopuonjre maromo 600 e sikund primar ma Sikingi mayudore e sub county ma Nambale biro chuno ni oriwre classes 4 bang' koth ketho klase 10 ka sikunde mamoko to onimo e oula e gwenge mateso. Jokanyo e weche mag somo koro kwayo sirikal kod jochiwo mondo okony e choko omenda mapiyo mar gero classes. Madarasa ambayo yaliweza kuadhirika, kulikuwa na vifaa vya wanafunzi hasa sana chekechea, gredi ya kwanza, ya pili, ya 3 na 4, kwa sababu vifaa vyao huwa vinabaki darasani. Hivyo vifaa kwa sababu ya mvua nyingi hatujaweza kuvipata, ama kama vimepatikana viko katika hali mbaya ambayo haiwezi tumika tena. Kwa hivyo tukikadiria hasara ni kubwa, kwa sababu kando na madarasa kuna madawati, kuna viti, kuna stakabadhi ambapo kuna vitu vingine haviwezi rekebika. Kwa hivyo tukikadiria hasara inaweza kuwa zaidi ya milioni. Tunaomba usaidizi kwa wale wote ambao wanaweza kutusaidia ili tuweze kusimamisha madarasa haya, watoto waendelee na masomo. Tunashukuru Mungu kwamba kisa hiki kilitokea wakati ambapo watoto walikuwa nyumbani. Wangekuwa hapa wamejikinga mvua, tungekuwa na shida hata zaidi. Koth mapek mamedo chwe pacho kae